umuthi tunyitanire na gavana ndiathondeka barabara ya kuma mjini ucokete mwena wa town. Ndiathondekete ingi ya kuma HAP ucokete mwena wa Rami. Na nigucoka nyume hau thie Rugongo mwena wa Kahiro na ningi tume hau tuthie mwena wa Karima. Otherwise program ino ni njega ndikoetwo iho gwa kahinda no ni riu ni rathie wega. Tunyitanire na muheshimiwa itu Madam Governor niguo tuone andu itu ni mona barabara. Kire ndengiuria Karima Kirinyaga othe ni tungitire thirikari ekuo iria tongoretwo ni ani mumbi wa iguru tondu tutena thirikari inyitanite gutiwira ongionekana na MC ara mangi mekuo ndiramene tukungitira Governor akinye matanya maria atanyaga makinya makinye bau mekike Kirinyaga nigetha Kirinyaga ithie na mbere. In fact guku gutiratonyekaga ona banini na turacokia ngatho muno ni tondu ni turona maundu makithi wega twi andu a biathara na riu kuria turutagira wira ni kundu thaini muno na riu ni turagira access njega muno ni turagira access njega muno ya ngari citu gutonya na kuu wirane witu kuria gutaratonyekaga. Mbere ni tukoretwo tuna problem ondu turageraga kundu kuru no right now ndacokeria governor no ndu wa governor witu ngatho no ndu wa gutumana barabara eno egoka ikarimwo na riu ni tukubota kumigerera na ndu othe I'm sure they are happy. Barabara eno itu ya mjini irari thuku muno haria cukuru-ini barabara-ini ngeti-ini ya kuingira cukuru ciana irahitukaga hau ikigwaga ikitubagira matoro-ini itirahota kuhituka wega kwanza twana tuu tunini thomithagia no riu ni turonire MCA witu mateithania na gavana ni mararutire wira mwega muno hau harathondeko. Barabara imekuwa ni changamoto kwa watu wa mjini, lakini kwa sasa tunashukuru na tunarudisha shukrani